Čvrsto smo uvereni, ukoliko bi buduća vlada Srbije vodila politiku zasnovanu na ovim načelima nacionalne politike, da bi uspeli da povratimo i stabilnost i snagu Srbije i da bi uspeli da povratimo neophodno takođe dostojanstvo naroda i države. Drugi dokument koji predstavlja osnovu našeg izbornog programa jeste deklaracija o ekonomskoj budućnosti Srbije. Mi smo inače, polazeći od ekonomskog programa naše stranke, izradili ovu deklaraciju koja na sažet način utvrđuje realnu i održivu ekonomsku politiku za izlazak zemlje iz duboke i teške ekonomske krize. Svojom deklaracijom o ekonomskoj budućnosti Srbije, Demokratska stranka Srbije ne obećava lažno kule i gradove. Naprotiv, reč je o ekonomskoj politici koja polazi od istine, da nas čeka mukotrpan, dug i postupan put ekonomskog oporavka, koji možemo ostvariti pre svega ako se uzdamo u sopstvene snage i ako zajedno sa svim građanima pokažemo čvrstu volju i uložimo veliki trud u obnovu i preporod nacionalne privrede. Srbiji su pre svega preko potrebne investicije i zato je neophodno podsticanje i usmeravanje novih investicija u ključne privredne grane, poljoprivredu, građevinarstvo, infrastrukturu i energetiku. Jer jasno je da ove grane lančano pokreću delatnost u svim ostalim privrednim granama i u najvećoj meri doprinose zaposlenosti i podsticanju potrošnje građana. Posebna pažnja mora se obratiti na one grane privrede koje su najznačajnije doprinosile i zapošljavanju ljudi i ekonomskoj efikasnosti srpske privrede. A to su poljoprivreda, metalurgija, mašinogradnja, elektromašinogradnja, hemijska i metalska industrija, građevinarstvo, energetika, saobraćaj i namenska industrija. Pošto ove grane privrede učestvuju u 3/4 prihoda celokupne naše privrede, potrebno je da se u budućoj realnoj ekonomskoj politici adekvatno podrži njihov razvoj kroz modernizaciju kapaciteta i ulaganje u razvojne programe i inovacije. U uslovima ekonomske krize gotovo sve zemlje su promenile svoju poresku politiku u korist što većeg rasterećenja privrede i građana. Poreska politika za koju se mi zalažemo ima za cilj podsticanje investicija u privredi i otvaranje novih radnih mesta. Deklaracija utvrđuje vođenje restriktivne i realne monetarne politike koja će obezbediti stabilnost kursa dinara, ali ne na štetu izvozne konkurentnosti naših preduzeća i smanjenja investicionih aktivnosti, jer su to dva ključna cilja ekonomske politike u uslovima ekonomske krize. Politika zaduživanja će sadržati jasna ograničenja u vezi sa ukupnim zaduživanjem države i privrede, kako bi se obezbedila dugoročna finansijska stabilnost zemlje. Pri donošenju odluka o novom zaduživanju neophodno je rukovoditi se principom koji je vrlo jednostavan i glasi da nijedan kredit nije skup ako je uložen u domaću proizvodnju i zapošljavanje i koji glasi da nijedan nije kredit povoljan ako je namenjen državnoj potrošnji. Mora se takođe pružiti konkretna finansijska i administrativna pomoć kompanijama koje imaju izvozne programe u vidu povoljnih kredita sa dužim rokovima otplate i putem snižavanja troškova garancija za izvozne poslove, pošto je izvoz glavni izvor dugoročne monetarne stabilnosti i privrednog rasta. Veliki privredni sistemi javnog ili privatnog sektora su okosnica tehnološkog i industrijskog razvoja svih zemalja. Ekonomska kriza je pokazala da privrede čija je snaga zasnovana na konkurentnosti velikih privrednih sistema imaju veću stabilnost. Rad velikih sistema vezuje zaposlenost i konkurentnost najvećeg dela malih i srednjih preduzeća, ponekad i čitavih regiona, zatim obezbeđuje usavršavanje tehničke i kadrovske osnove privrede i presudno utiče na izvozne rezultate zemlje. Zbog toga njihovu ulogu treba shvatiti mnogo šire od tumačenja zasnovanog isključivo na broju zaposlenih i ekonomskoj efikasnosti. Sam razvoj poljoprivredne proizvodnje i čuvanje agrarnih resursa Srbije predstavlja jedan od naših najvažnijih ciljeva. Ekonomski potencijali poljoprivrede, imajući u vidu njen značaj za prerađivačku industriju, trgovinu i turizam, predstavljaju najveću razvojnu šansu Srbije u bližoj budućnosti. I istovremeno način
da se smanji uvoz, nepotreban uvoz brojnih prehrambenih proizvoda, ali i poveća ekonomski kapacitet izvoza zasnovanog upravo na našim poljoprivrednim proizvodima. Od najveće zato važnosti obezbediti organizovani i konkurentni otkup uz garantovane cene, kao i dvostruko veći agrarni budžet od onoga koji Srbija danas ima. I najzad, sve ove mere ekonomske politike koje su utvrđene u Deklaraciji ekonomske budućnosti Srbije imaju za svoj najvažniji cilj, najpre zaustavljanje propadanja i uništavanja domaće privrede i zaustavljanje pada životnog standarda građana koji se pretvara u sve veću nemaštinu, siromaštvo i bedu. Zato nam je neophodna realna ekonomska politika koja će postupno uspeti da poveća zaposlenost, pokrene privredu i dovede do povećanja zarada. I potrebna nam naravno uz to i vera i nada da Srbija ima unutrašnju snagu potrebnu da obnovimo zemlju i da ostvarimo cilj da naši građani žive normalno od svog poštenog rada. I zato, zbog svega toga, na samom kraju, naravno, vreme je za izbore, vreme je da se zaustavi agonija uništavanja Srbije. Vreme je da Srbija dobije novu vladu koja će čuti glas naroda, koja će čuti da narod pre svega hoće posao, da hoće da živi od poštenog rada. Srbiju je zahvatila velika nesigurnost, a narod hoće red u državi i hoće sigurnost za svoju porodicu. Sadašnja vlast postaje sve više prošlost. Od nje će, nažalost, ostati samo gomila praznih reči i pregršt praznih obećanja, ali i bezobzirnih obmana. Dolazi vreme nove srpske vlade koja mora da radi, a ne da praznoslovi. Vreme je za novu vladu koja će pokrenuti privredu, obezbediti ljudima posao. Vreme je za novu vladu koja će ponovo graditi pravnu državu i državu zasnovanu na socijalnoj pravdi i solidarnosti. Vreme je za novu srpsku vladu koja će zaustaviti separatizam i dalje rastakanje naše države. Vreme je za vladu koja će sačuvati jedinstvenu i celovitu zemlju i graditi snažnu državu Srbiju. Ko može da ostvari ovaj veliki cilj? Za velike ciljeve potrebni su ljudi, ozbiljni ljudi, ljudi čvrstih uverenja, jasnih političkih načela i što je takođe posebno važno, ljudi koje krasi lično poštenje. Samo takvi ljudi mogu ponovo pokrenuti i podići Srbiju. A koju Srbija, ako ne Demokratska stranka Srbije, pokazala da je uvek spremna sve da žrtvuje zarad državnih i nacionalnih interesa, zarad Srbije. Zato mi možemo građane da pogledamo pravo u oči i zato možemo i imamo pravo da tražimo od naroda da podrži našu državnu i nacionalnu politiku u najboljem interesu Srbije i njenih građana. Nas je ovde na Skupštini Demokratske stranke Srbije pre iznad svega okupila zajednička politička ideja i zajednički cilj na napretku Srbije, napretku srpskog naroda i napretku svih građana Srbije. Današnja naša Skupština treba da osnaži našu stranku, da unese novu energiju i novu snagu da zajednički i jedinstveno još jače radimo za Srbiju. Narod hoće promene i zato je naš prvi cilj da se najpre raspišu vanredni izbori. Svaki dan opstanka na vlasti, sadašnje naopake pogubne vlade je na štetu građana i na štetu Srbije. Građani Srbije hoće promene, hoće izbore i hoće novu srpsku vladu. Demokratska stranka Srbije zajedno sa građanima traži vanredne izbore i verujemo da će na tim izborima ovaj put pobediti Srbija. Snažna i jaka Srbija nema i ne sme imati alternativu. Vreme je da probudimo veru i nadu, toliko potrebnu, u bolju budućnost Srbije i da zajedno sa narodom koji hoće promene započnemo unutrašnju obnovu zemlje. Vreme je najzad širom Srbije da se u svakom njenom delu ponovo začuje. Živela Srbija!